Matur resme antok galasane becik puniki sane kapice ring padewekan titiange. Sadirong titiang matur amatre piniri ing liring sareng-sareng ngasti bakti ring ide sang yang widiwase majalaran antuk ngaturang panganjari umat. Om Swastiastu. Sanewangiang titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singaraja, Bapak lan Ibu Guru sane banget kesumayang titiang, miwah para siswa sane banget tresna sihin titiang. Angayu bagi aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwase duaning asung kertawari nugraha ide. Sami sampun ngicenin kerahayuan likar mangkin. Irage ngindayang malpupo ring ngedah lan galahi sane becik puniki. Titiang makin jagi ngaturang sembrame inde wanti warse SMA Negeri 1 Singaraja. Titiang ngaturang rahajeng wanti warse SMA Negeri 1 Singaraja sane kaping 16 kutus. Dumogi SMA Negeri 1 Singaraja setelah hayu dan ajeng. Dumogi SMA Negeri 1 Singaraja satemolihang prestasi lan state dado sekolah rujukan lan sekolah unggulan ring Kabupaten Buleleng. Ide dan sareng sami sane banget kesumayang titiang kadiasa puniki sane praside titiang aturan yang wenten atur titiang sane nanten mungguh ring pakayunan titiang nunas kirana singampura pina kepangutat puputang tiang antuk para mesanti. Om santi 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 om.